Dobar dan svima, pozdravljam vas sve ispred organizatora Rudija Ilija Kumrovec 2012, autokluba Delta Sport iz Zagreba. Zahvaljujem vam se što ste došli u poprilično velikom broju. Ja ću vam par osnovnih informacija o natjecanju, a onda će Slaven, direktor natjecanja, više o sportskom dijelu i Jura, naš prvak, to samo on zna šta će. Natjecanje organiziramo u Kumrovcu i Zagorskim selima 31.3., znači ovu subotu, u suradnji sa općinom Kumrovec i općinom Zagorska sela, uz počasno pokroviteljstvo župana Krapinsko-zagorske županije, gospodina Siniše Hajdaš-Dončića. Iznenadila nas je lista prijava, 46 prijavljenih posada na prvom reliju sezone, to baš nije uobičajeno za naše vozače, s obzirom da svi još slažu aute, tek je početak, ali vjerujemo da je to plod naših 6-mjesečnih priprema i to nam je jedna velika nagrada. O natjecanju u sportskom dijelu, znači kako će to ići subotu i jedan čak pripremni dio u petak, predlažem da Slaven vam kaže. Dobar dan svima. Evo ja ću ukratko opisati tijek natjecanja. Znači, u subotu krećemo ujutro od 7 sati s tehničkom verifikacijom. Nakon toga u 11.45 imamo ceremonijalni start u samom centru Kumrovca, u muzeju Staro selo. U 1 sat kreće službeni dio natjecanja i vozi se ukupno 6 brzinskih ispita koji se voze na 2 različite staze. Prva staza je Kumrovec koja je u neposrednoj blizini samog Kumrovca i druga staza je brzina Zagorska sela koja je na potezu između Zagorskih sela i Kumrovca. Kumrovec dužine 6 km, Zagorska sela dužine 7,77 km. Svaki se vozi po 3 puta, znači ukupno 6 komada i na kraju oko 6 sati imamo svečanost podjele nagrada i cilj opet u Starom selu, u muzeju Staro selo u centru Kumrovca. Kako je Željko rekao, iznenadio nas je zbilja veliki broj prijavljenih, znači 46 prijavljenih vozača. Nadamo se lijepom vremenu i dobroj atmosferi kao i prošle godine i nadamo se da će biti dosta gledatelja. Jure Šebar, aktualni prvak Hrvatske, može se reći Kumrovec jedna od rijetkih staza u Hrvatskoj na kojoj još nije slavio. Da, vozilo se samo jedan puta. Ali 2 sekunde mislim da je lani falilo. Sad znam da je jedan brzinac isti koji lani. To je jedan prilično zeznut brzinac, zapravo jedan od kompliciranijih brzinaca općenito u mojoj karijeri. Vidio sam po mapama da ni ove ljudi nije isto baš jednostavan, tako da bez obzira na to što je to nekakav sprint release sa manjom kilometražom, mislim da će za nas biti izuzetno zahtjevan. Izuzetno. Na brzincima ima jako puno šodera, izuzetno su brzi. I onda ćemo vidjeti šta će biti. Zavoj na zavoju, uglavnom, zavoji su izuzetno brzi. Prošle godine je bilo par jako teških izljetanja. Kad čovjek ide van na tom reliju, mislim da je onda to loše. Nema puno mjesta sa strane. Automobil je spreman? Nije. Auto se sprema. Sitna podešavanja. Motor je vani, ali dobro. Podešavaju ga. Uglavnom sve će biti u redu, sve će biti na vrijeme napravljeno. Imamo par novih stvari u odnosu na prošlu godinu. Motor je potpuno nov. Uglavnom, očekujemo standardni automobil, je praktički standardni, znači kao i prije. Ništa novoga se ne očekuje. Silađi će biti jak sa svojim automobilom. Ima još par Slovenaca. Peljhan će biti brz. Ali definitivno ja i Silađi imamo prednost u odnosu na prošlu godinu i to znači izuzetno puno naročito na ovom reliju. To je prilike to. Gospodo novinari, otvoreni smo za vaša pitanja na televiziji. Znači ja samo nešto da sad ste ukratko rekli, vaša očekivanja, s čim bi bili zadovoljni? Da li je to jedina pobjeda? Trebam se dovući do, ja sam od Silađija izgubio nekoliko puta u karijeri za sekundu, 2, 3 on od mene. I
kad smo cijeli dan u borbi, onda je to izuzetno lijepo, ali u svakom slučaju treba nekoga nadmašiti na kraju i definitivno da bi bio zadovoljan sa pobjedom. Ali prvo bi volio vidjeti svoj auto na hrbi, pošto imamo jako puno novih komponenta da zapravo sve funkcionira i sve radi. Ako bude tu negdje drugi, treći i ako bude žestoka konkurencija, nemam šta za reći. Znači, prvenstveno ja moram ispuniti onaj svoj plan i to je otprilike to. Pobjedimo, dobro je, ne pobjedimo, tu smo negdje, sezona je izuzetno dugačka i prvenstveno treba gledati na osvajanje bodova i ajmo reći, redovite nastupe, odnosno redovit dolazak do cilja, koji nam je na kraju krajeva prošle godine i donio prvo mjesto na kraju godine, tako da sezona je izuzetno duga, još tamo. Znači u Silađa vaši glavni konkurenti u subotu? Silađi. To je tako, znam, prošle godine Petra nije vozio, Lončarić će voziti Subaru koji do sad nije vozio, neće ići na nož. Još ima Rajko Žakilj koji dolazi, nije toliko brz, uglavnom Silađi. I to me veseli, to je dobro. Mislim da će publika sa našim dvobojem definitivno doći na svoje. Ulić? Joj da. Ništa. Ne, nije vozio prošle godine. Kažemo, ovaj reli je zeznut. Imamo jako malo vremena za treniranje. Hvala Bogu, uspjeli smo mi vozači možda malo izboriti sa pritiskom da se ne trenira samo subota, nego i petak i subota, ali to nije dovoljno. Znam da Silađi prošle godine kad je došao je dan ranije i nenazvoj primio se za glavu veli kakav je ovo brzinski ispit. Težak. Drugi nisam ni vidio. Mogu misliti. Slično. Možda da pomoćnik direktora Željko Štefanić ili direktor utrke Slaven Dedić kažu par riječi o tome. Jedna novost u Hrvatskoj u suradnji sa medijskim pokroviteljem Net televizijom prvi puta će se uživo prenositi makar start ili cilj brzinca, s obzirom da je vrlo teško i tehnički zahtjevno pokriti samu stazu koja je u brdima i šumama, pa onda da se kaže par riječi o tom televizijskom prijenosu. Mogu ja. Znači, kao što je Marko već spomenuo, uspjeli smo dogovoriti sa Net televizijom izravan prijenos starta i cilja natjecanja. S time da moram priznati da je to bilo poprilično teško, zato u Kumrovcu nema 3G signala, koji nam je jedan od tehničkih preduvjeta da bi to uopće mogli realizirati. Ali u suradnju naših partnera vjerujem da će to ići. Tako da pozivamo sve da svakako pogleda to. Ako nema više pitanja, hvala vam lijepo na odazivu i ako neko ima potrebe za nekim pojedinačnim izjavama, dečki su na raspolaganju. Autoklub Delta Sport vas poziva na otvorenje nove sezone relija 31. ožujka u Kumrovcu. 6 brzinskih ispita po zagorskim bregima. Start 11 sati 45 minuta Muzej Staro selo. Drugi relij Kumrovec 2012. Vidimo se!